Jumapili Nthongi anko ate ogeni kinteto cia Meru TV cietha ithato cia UTUKU kwe tariki 8 mweri wa Januari mwaka wa 2023 mbeta Purity Muthoni na iyo tukuthuranirite UTUKU baruare. Aritwa bakemu kwithetera yorore nguira bawekira nyuma ya urungamiri wa skuru obameneria gocha kisasa ira aritwa bagwekira karilare kuromba bamateruo karia masoka skuru kiyaita bukora bwende bukamati ora kwa utukuromba msara usalama nabo MCA ba Meru kuwa bakaritanira ngwe na gavana Kawira Mwangaza na kuromba there ati ngobia ina thina nyani amikire mbio ngobia na iyi cio nteto cia Meru TV thaithatu utongeria bwari toba University Meru runguru wa MECCA ibasi umeretie kuthompia barua irarekerwe ni utongeria bwa Kemu University yororea mitugo na mekirire ya ritwa bakiaria na ndikiba nteto ruare atongeria bawete urungamiri bwa sukuru botibatere utonyera kinya anini metorire ya ritwa kana nguo ira bawekera nkoloki bakiora cia ritwa bange nabo baisirie yororea nguo ira bawekira urungamiri bwa skuru ekemu iboritete barua ekionania nguo ira ibatere wekirwa ni aritwa bo rira ba skuru ontobora boko seretie maoni mwanya kimitandao ya mwinge kuma kia aritwa ba Adams Muturia enantetoiji Ntuko inka inyuma ya Esther Baburo ni murungamiri mantu ya UTUKU University kemugomba kwithira kirija wathwa mekire ya UTUKU University ara kuringana na barua iratonete gitithina mbere kiri mitando ikonania atoba titikuru tukumba kwithira bagita skuru bena rasta mina achati techiniki antorume kumba kwithira bagita barabitheri tumboko atikire ari miniskat na mebuto ikubainya na ndatongore ba UTUKU makire ikundi kimwe kumekana meka account ya Meru bombe kwithira gichumire ntukura kumba kwithira kimeneria karikarire orabo wete atuba bateri kumba kwithira getikuru itana mbere wikirora bakwenda nontu botiana na ntu bakumba kwithira bagichielewa culture etikerie ngocha kisasa ira ritoba gwekira nikenda bakomba kwithura bekarora boga bakwenda na rotena ro aritona ninkauga kwena nguo imonya nande tutubati kwithura che gwekira jaira china tinto cha kwa gandoni na nkauga tuingwa tuimenye na I think dress code ni mtu wetara kuthoma so you can just wear oro kwenda tutira twena tukira wa dress code non to these things are implemented aja Kemu University. I think that university sikomba na chio kuleta nini eu na kaleta kachaka kira litomonoko. Even if somebody would wish to have his or her own choice of dress, let us dress accordingly on how we can bring peace, love amongst ourselves that can create respect among the students itself. Just take for an example, you wear something that cannot even make you step at your home. Why do you do so while you are in school? And when you are at home with your family, friends and relatives, you cannot do the same. They will not dictate our culture to us just because we are the product of that culture. We are not aliens, and so the university management should concentrate on how they will give the best knowledge to students. I have never heard of a company which has failed to employ a graduate just because ana dress code poa. Pati komenyeto pati kodha tukindressa boega. Obvious ko wo tiomba ko dress weta inyake musiari oku. Ko tiomba ko dress weta ke principal ku. Ko inyari to tukidressa itu dress ora tomba kwethro tukioneka to yari to bongwa. We have to encourage our ladies and even our brothers to put on well, to dress well. So that even if you look them, it is something that can even make you happy. Bagita na mbere kwa ria tongori babaru tobo wetuka kwitha skuru ekembageta na mbere kwitha kiwatila murunga moyo batina bongetia kwitha kibwithe maandamano kumyetwitite nontu baruwe kya kwithira onto bogetu na mbere ni skuru ekem kinya skuru ingende na kenyi komba kwithira kiwatila onto bobona na kinya bokomba kwitha kite sheria ikira toba universities orabo wete onto bokomba kwitha bokibainya bonene ati ritoba wa freedom yao irabati babaterie na tore aja bato tukarungamana na Kemu University on those stages na tore aritwa changes uchendrea kwa implemented tukathithia demonstration na tukarungamana aritwa wenzetu
completely apply and request them. If possible, let this be stopped. If they need to do it as part of business, we have some ladies in the streets, like Konangi in Nairobi. We have some ladies even in Meru doing this business at night. Let them not do it within the institution. We have teachers who are the parents. We have some students who are also the parents. Let us assume that you are doing so and you have your child or your kid besides you. Will it please? Na tukamenya gwikira no batu no choice yetu ntugoi bariuga my dress my choice lakini okay dress your choice menya kuna bo go affect kuna asiari go affect kuna ande go affect to dress accordingly. So I want to tell the university management they should not concentrate on petty things, and if they want to see what we can do, let them wait until next week. We shall prove to them that our culture belongs to us and not to them. Igirira akora kwere kwithira nkerani na arungamiri basukuru remete nyuma ya abo kuraga kwithira bagitika thimo yekwa nkiripotera Meru TV mbetanda msimuturia wathirinja na tugita na mbere akaribalare isigo mbunge kia Igembe North ibasi umiritie kuri thirikari county ya Meru amona thirikari nene yitie nkaze kio karia bakiaria na ndikibanteto akariba ibakoria OCS Olare atiere kwena okaria bwakwana muno thai aciari bakuibanga nonto bwa usokia anasukuru kiri na kwetu muno thai security ni thiritwe thuki muno nkiromba thirikari yetu bwana OCS wetu ethirwe akeria gutukira security boya nontu thai kinya kwa no tuko tutho tuna security mbea wita ondera tuito te antu tuita kukinyire oro tutho tusekiwa muno kinya lare au tukiana musie uri kithiro kamati na bikibiki no kubote kwa bikibiki yaita bukora bwenda bukamati ora kwa tukuromba usara usalama bombo tolele muno kirutero rwetu nontu yumantu yatunyilitie muno kwa itariri hiyo. Saizi wakora wamekuwa wengi, wamekuja huku mashinani kuangamiza wananchi. Kwa hivyo tunaomba serikali iweke ulinzi kwa sababu ya kulinda watu wa eneo hili letu. Na kinya nyuma ya kuandika no kinyambere ebunge Meru rwadiro kwebelia ngavana Kawira Mwangaza etene MCA wa Bogeta West naura imukanukia Obakai DMK kiogora na tongeretie MCA bange kuwa ibareketio kundira roine rumwe na mama DMK ariwa ainawirigiro mwaka yo yukethirwa yue yuakeguni kia Meru nyuma ngwataniro atiateka MCAs na gavana inteto ira iwa timbaru imutongeria obaraba inge na MCA Omitongo Mawira Karia na MCA wa Igoji East Mutembe Mbioki Frank Munene enasionkologi Bamaba MCs bakere batongere tone mutongero barapa ingikere bunge county assembly no le MC Omitongo Ivans Mawira Karia ni batarerete wendi boba kudura kuri na ngwataniro gatigati gatongere aja county ne Meru mono gatigati ne kaona gavana county Meru Faith Kawira Mwangaza kutigera ngo gikomba kudura yiteka mana iba tutorogire nonto batu twetete Nairobi twinde twetete guchwa mbota ya Meru nandi turachokerwo Meru kairetwi nandi tugachwa thire aja Meru ikenda tumba kuritira antu betu ngugi twi tayari tukarende na mheshimiwa gavana na mantu jange jaraja bangi a Meru bombe gukarabu bwega ino ndu tukwenda thire ndene Meru iriku ezi naenda ugakethire inkobia ina thina nyani amikire mbio kobia nandi bingi tugachwa pole pole nontu turetikiririe rwaria rura ruretere na senate nandi uria bagitire batu tugire tuka respect mantu jau kinya thiri tukuigwa teka tugwiritwe muno nandi barikirie ngugi yao nonto burabo ke kwaturana MCA Ogoji West ogishigo bunge okeu wije Kenneth Mutembe Mbioki kana nethire twagitariria bari tayari nde bakiromba kinya tongere bangi kwenda ngwataniro ije na gutigira gute muntu kwagirongi gitio batue turenda thire Meru ende o muntu eshimiwe na eshimiwe tirange bango ke West Ogoji West ngugi iria bamwere eta kurita na kwenda kubuira gutembare Meru kaire ingwetekia obana usene tuko tosindire ibura ugira ora twara ugire araugire aja kwenda kathina kwenda capacity kidogo eteo na capacity area nyore utokwenda kwariria wetekanirie formula ya kurutira antu ba Meru ngugi no turenda kurutira antu ba Meru ngugi turenda kumugania ora tukageta even right industries tutegererete anabara in the next 10 years babati kwenda barena tesia sia panganga
siasa ya marumi hiyo tumesema hatutaki. Ngabana noe era ba muthurire alitera antu ba Meru ni alite ende ko kageta muntu kinyoronge kiara no ntwa kinya kiara gyakwa oboga kwa kuro ngakinya gyaku bamuthia Dennis Kiogora ujikena ta DMK MC abogeta West no atongere babara banini kire bunge ya county Meru ora wethire tware muthuraniro rari ro kwengeria ngavana county Meru nja neugete kinya ngwari tayari akiuga mwakikena Jojo Meru ari na werigera yukethura yukiamberia bobwega bate ngo mwaka jo Meru yukamberia manto ja mega ja ngwataniro na ja kuritira antu nguge no ntwa the end of the day tukendera okusani nujibe bokaumia ngora bira turaruja era no akuga atunenkera thire kwa uendere na twakendhe yetu kwa nande tukaraniria tumbe gucoka gwitira wananchi nguge nonto baturi atwaromba kura ya MCS kwa mantu ja mengi twaragia na wananchi na tukwenda kinya tukutha turi empowered na turi involved ke gwitira wananchi nguge ndomba ucoka romba antu babogeta West kura 2027 ndikuona ni mbinda athithagia kwa nkumenya Meru tukagwatanira mwaka jona tukomba uritira antu nguge na tumbe kuendelea bwega tena mikusani narwa president wetu bwana William Samoei Ruto ya national government akwenda kuleta county ya Meru lakini atienda kuleta county ya Meru kuthikituikaga MP bate kwalani na governor MCA bate kwalani na MP so lango sira iri ndene ya Meru county no kinya ikinya muthia kagita kale aromba kura ni augite na kanywa kawe atiaja na milioni 20 yake raitu murungi akaeja ga 1 milioni 100 yari kire manifesto ya kura jia wagichwa na ntatawiriho na aru ni akalenthi na MCS bere anwe nikenda kugimba gwita atia kwendelea na nikenda gutikethia kwina thina ukweli ni turawira Meru itira no ni ruri lenja no kinyanto bagwatanire barite ngugi bare amwe ondebe ina gitumi kira gyatumite ikware ni katiba kuma bogeta gicigo bunge gya South Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank munene na kinteto inge njou ni twekete o atibo nene ki aremi na kari banteresia igembe aremi ibautala asara nene non tobwa kwenyangirwe mirabio orenwa mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ekete wirane bwa ukabanira nampara ki akari ore akoria rwangi rumenyeri nyamo cia kithaka batonyere ate na kuora njoizi iterete na mbere kwenyangiria aremi mera mukirio nkonja ena nteto hizi mantinaju bere buru kapisa kwa do chokeria to betu nkado non to bwa urimi bonene urabari meta nau na kienda kwira thirikari ituwe twetu dori sana na kiwata na ne antu baraba kuteta non to antu betu ibere de kwenga okesa na kwenga parara twithirito twenyo mwaka muthiru na njira ya kurima bwea na murungu mwe atutharima na mbura na niitarira antu betu berigirite uketha bwea lakini amwe na buu antu betu kankwenda buromba kibwira data itumu imberetie kurutangwira mbati kuthankirita yo gutethia uti no rimwe njui cia thoro itingani nacio ni barakaria bacio kienda gwa kinya senior wanden Manda munyesa inabu uro ni chanjo wanden stene county manda polling ya naruwe jitu kwaria ndeke ndoki rene thioka iri yonde kumakangeta na yona stiro kwena njuinya na kiana iri mwitho no ngaya na ibatumite akaria bacio kurara kianine na itwitikaniritia abo thai beke mahema nikenda bombo karia tubetu baketha area ya kuma yonto na lewa kutaura na hii ni ndethia techebuta te mtu ni mnyama ikwengwa na sia na mekera mukaribu barabara ya utakashuru na igachoka dotuko ala ntubu katwete utitekeria mpara tutitekeria ntu betu bangamishwa ninjo bakare magoyoke njugu bakare mawikamata bakare mochingira chita na raukari kankwenda obera boibwa kinyani ikwete waita muntu laumiwa lakini tutakwenda kinyau no tukinya babwi ikuona tuthuku na ibukweria urakumbika na tubetu bakweria kankuromba ukiriria kibwira itwaritie nabo na form ibakureta nikienda bara intubyo bithukangite bomba kuriwa na tugeria kuthiatila tuone justice ikubwithika ukaria lakini ankwenda boibwe bati kutha gwicho kasimkalo kinyabwi no tutama maisho mbere ne aturaru ya na thina ya ukaria ibukumenya December nthu
turombere kwa thiungu cietu tukiriritie na inkwenda kuri nyaskari boya onto wali patru na beka ukiri musimu wa Christmas utibikibiki yaura uti muntu wa unwanjara uraba unawa na ingwetikiri anti barire thiungu cietu barikiriti kinyanjo into bibirikuo waketha na amani jo ni mantu temporary imantu tutomba kumbule muntu noriku nonto juwira itumite Meru National Park imwechurite kuma Saburu ingika ora kuma Lewa na no mwanka na cio ciengwe no mwanka yukwe na no mwanka tutumire sheria urebatie na ngabakare mutumira na nteto ici cioturukia itacokerete nyumenda ikaite kuraya rikana no watanira batwe Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital na website merudigital.co.ke ukauma umau. Musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCP, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwatina mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu ntuko sekiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaiga tuchero kiri mwanka thakenda chia muthenya. My name is Irene Ndiga, the director of Chogoria Milimani Academy. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongere dimo gukorokera 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongere kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Inkadho na nchune kuma kiribatu Meru TV, Dhiri FM na Meru Digital, kiri Meru Matatu Owners Association, Sibitari ya Grace Park na Bank ya Solution Sacco, ni untubako kwa tambaru mubango jo usalama barabarani na ni untubako rungamana natu kuma mwambirio mwekatu karikiria. Kitakurirwa ni aini baka dhetu kamiro ni untubako wikinyia na kubongo memambura jaja na njira inene.
na katho chia mwanya kirigo muringi kura niontu bokujukia kanya na kuringira sako ire wendete kura yaku. Ita na mbere guchonera mwanya ndene ya Meru TV. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV. Tubo wetana mbere kuwatanira na Meru TV na tuwetana mbere atongeria bandini county ya Meru no betete na mbere kurombera thiri atiatika atongeria bazirikari county ya Meru bakiarie ruare atongeria bakanisa isigo mbunge Kiaburi ibone nwe kuirwa kwo no tubwa thiri ira ya mbereretio sokera Meru bakiromba atongeria ba betena mbere utoria thiriu thiriye yonakene ntuko inkai ake nyuma ya mbunge Senate utayaniria rwariro kwebelia Governor Kawira Etine ore governor na MCA bawe batirimanite kwa munini o rais Rigathi Gachagua ntere cia Mathira Nyeri County kuwatanithwa Gaki Mutegi ena nteto iji na ingwa ndina nkatho nyingi kiri athuro betu batuthurite na nkirombaga iromba rimwe au twetirite na ndi twaga tugeta bwe twetugweta bubuye na tuona county yetu yakagete na mbere kwangaratana na twagikinya mantu ja megaku ikiwa ndina nkatho no turani ndone ibari na baragwatanira na ubagwatanite na ndi nkuromba governor wetu ukoragirwe ni atongeri ba makanisa gitare onde no twethagirwa twi umwe utethio kire community cio ya twina cio Riru ni romba ria atongoria ba makanisa kiri atongoria ba kaunti ya Meru kwigwa bena ngwataniro ino nyuma ya gavana kurega kuonania dalili cia kuiga gikaro na atongoria bangi taburare rigiritwo kurutha nyuma ya Senate kurutetwa riao. Ainkwenda kujukia kanya gaka gucokia nkatho na kuromba gavana wetu Kawira Mwangaza na ino ntundwani irathire na gwatanire na ma MCA baitengugi no ntunyaja ure mumiru ugaga kiara kimo gitumba kuranda uti mtumba gwita ngugi ari wenka ibagwatanire na kinyeste ndijare wekiri atumiria bau bangi na kanisa iwi nyingi je wethagro re bishop ojani na ingwete kia bishop wegitero no kuinyinya na gucokanira kanisa ndikende komba ukarama ora gucokanira kanisa mweshimiwa kiria gucokanira kinya athenjeri ba Murungu kiria gucokanira nthiguru yaku ira tukunaga twakora njira kugwerwa na ndiga tukomba kona matunda jara twegire tukona kuma kiriwe oni romba retu ngwataniro etonye na nyabo ma MCA na atongeria bau bangi MP women rep na senator betu ibachoke amwe bagwate mami wetu Kawira Mwangaza baru
kenda bomba kwathana bari amwe kithunu gietu gitikaumire nthiguru yonthe na ntubona jaka tutikari bwega nontu riria munene kinya wa kwanguka kana ati gwita bwega kinya bara bari akwinu nyabo ibamenawa ibakare amwe bamukundike bwega na bombe okunekanira amwe baejane ume baombe kuejana mantu jario mwananchi wa kawaida na kariba Meru county bari bonde kenda bomba gwitirwa ngugi na bomba kuona matunda ja mega county ingi igitana mbere atongeria baba batongeretwe Bishop Erastus Muthaura ibatariritie bata ya kwithirwa kwina thayo kaunti no ya Meru tondu igitaria tukatha tutena orumwe ndene ya kaunti yetu kana tukatha tutena orumwe ndene ya atongere batuthurite kana bathuri ni antu utira tukwamba gwitithia kanisa bwega kana utira tukwamba gwitithia mugongo bwega iri tukatha turi ndene orumwe ndina uma Meru yetu igeta kuraja ronzera kwina ngwatano ikuonekanaga untu buthongi burio nekio tumatukuromba gavana wetu keria gucokaniria antu baku bonthe kuma ma MPs kuma ma women rep kuma kinya MCAs bara twina bo bara bende tuma keria gucokaniria antu bonthe tujareja kuoneke gita jandwa jatithairo jabuino ntunya murungu engwa iromba wendo bwawe ne antu bagwatanirite nkiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Buri no kambitaga ki Mutegi Noe Bishop Peter Masioka o kanisa ya Harvest Christian Mutwate wadi ya mwathi gicigo bunge kia Igembe North urawetere na mauro kuma Meru mwanka itura ria Sugoi wa Singishu County itura ria Mukathe Rais Daktari William Ruto nyumaewe usinda ithurano bia mwaka muthiru na juketie kanya ukatha bunge Senate nontubwa ugibwa mwanya usokanirie thiri no kiri ati KMCA Bameru na Governor Kawira Mwangaza alitete ntomerie we kimusemanio ywa maromba yo kongwira mwaka yumwero yaraba bwezetie ibarine bia tiri shrine ward ya mwathi Mukirio Nkonja enanteto iji hakuna Mungu kama wewe. Bauni ya shirika ba kanisa ya Christian Harvest kuma Teresa Mutwate tongoretwe ni Bishop Peter Masioka baraba yukete kaolo imokwe momo Kasogoi County ya Washingishu kwa Mukathe William Ruto kumusokire nkatho nontu bomba ni boyo kwa rais kanisa yende baikinyete kiremene kiatiri kira mwathi wande Igembe North kiremene kira tumairo kaita katene ne bayoyo beto kurita siungwa na byontwere ende babarua bakinyete na ikuria Biblia usokire mwathani katho nontu bo mwaka omweru kiremene kitawa tiri ni antwara arombagirwa tene ni ba yoyo beto mbere ya kanisa itire ya siomba gukiria weru lakini ani natuntukitoromba rito na Yesu Kristo na Murungu akatwibwa tegere mene gatiri ke bango basio yo beto baromba ba ancestors toyeta gwera Murungu atoe mwaka omweru atoe banyangi atoe banyampara gweretu no nduba kuyocokeria Murungu nkatho kirimene ke atiri ya aromba ba mami beto na baba na bayoyo beto ntweyete kuno ntui mathaba yokeretwe na tugeria Yesu Kristo kenda tucokia nkatho no nduba mwaka yo Murungu atumbithitie ukuma yo muyaru wa 2023 nivo tareria mathina yaraja mwaka muthiru irio kinyamara ka murimo wa corona mpara ya kiaramo na ndiraba kwa basiata na koromba kenda mpanga yomba kwethera ni kwebelwa nthigurune ne kwari na corona na Murungu atethia kwa twika Kenya yetu ya twika sawa sawa na Murungu na tumete atwebania na ukubira byariko ni atethetie Kenya kwa hivyo tuyeto mweri bwaya nuntu tutethia ni kwari na ngiye ni cieyite ciathukia bia kuria na kintu ya kiu na kio Murungu na atethia kwa twika Murungu atethia na siko atwika yukinyamuthia na itombe kuleta distraction kana kuthuka ukwinge kwa hivyo ni mawaya ya Mungu atubwithiritie ni kwethete kuna kiangazi kikinene muno na kyo kisumburite county nyinge na no mpaka tumeko Murungu nato erembura na kiangazi kiu kiathira kyo ndobone ni muno a Kenya endo betu kwethirwa kwena kithurano kira kithithitwe 2022 kitatu ratherike kithurano kiathire kithurano kia antu bakumya bia bakubwethia ni Murungu wa usikete iturare ni moyo mwinge na tuona yaka anto inyaba kaomba kuthira ni mpara na kirendo irira kuyeria tate kangavana na ma MCA ba county ya Meru Bishop Masioka na sokete nkatho nontu bwangwataniro Ruto rotengwenja muno wamwe na senators bawe
ni baritere ngui enjega sana ya kucokanire Meru kaire kenda yomba kwendelea iri kintu kimwe re kesi irari kuo ni turarombaira urumwe kwetho kwina urumwe bwa MCAs na ngabana bombe kuwatanira nikenda kukomba kwetho kwina urumwe kwa hivyo ni twaromberete muno kesi ikigitwa ni twera Murungu nagite na njirenjea nikenda kawira hacoke na MCAs bawatanire Meru yombe kwendelea isi turuto anabo kuona twina bo twa murombere irimene biringe twandebendera irimene bisinge na tha inkatho twina cio na werero ni ate mwaka yoyo kethra yobui mwaka no 2023 itukoroba mantu yonde yarari nyuma yetu mwaka 2022 yari atera karabweya Murungu alulanie atweya meya nikenda omukenya akarebweya na tumbe kuwiribu oturo bo Murungu atwete Kiripotera Meru TV kuma kirimene ketiri kirakiria mwathi wa Ndegembe North Mbeta Mukiri Onkonja na uyo twakinya muthia yo anteto cietu cia thaithatu bwa utuku bwa ruare rikana no watanire abatwe ara Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital na website merudigital.co.ke. Beta Purity Modoni withire wino utuku buthongi.